Egypternes egen forståelse for hinanden og for sig selv er kommet på en hård prøve i den seneste tid. Det er den på grund af en film, der trækker fulde huse overalt i Kairo, og som tager fat i så godt som hvert eneste unævnlige tabu, der er i de arabiske samfund. Filmen er baseret på bogen Yacoubian-bygningen, en egyptisk bestseller, der er et sønderlemmende portræt på det moderne egyptiske samfund. I think democracy is a political term. It means that you have free elections, you have human rights, no emergency law, you don't have torture, you have an independent judge system, and none of this exists in Egypt. Som bogen portrætterer filmen også alle de tabuemner, man ikke kan tale om i det egyptiske samfund. Myndighedernes korruption og magtmisbrug, hykleriet, mændenes seksuelle sidespring, homoseksualitet og prostitution, torturen i fængslerne, de militante islamisters terrorisme osv. Alle kender til det, men kun meget få har indtil nu turde tale åbent om det. Det har bogen og filmen nu vendt op og ned på. المواضيع اللي موجودة في كل الدنيا ومش موجودة في مصر بس موجودة في كل الدنيا إن في حالات بيبقى يعني زي الشذوذ الجنسي ده شيء عادي يعني عند كل الدول وده حاجة احنا مجتمع شرقي المفروض إنها ما تطلعش. هي أصل بصراحة الواحد مش عايز يتكلم عن موضوع العذاب والحاجات دي. عشان ما حدش يزعل مننا يعني. لكن هو الفيلم يعني قصته حلوة. يعني أنت حضرتك تحب تتفرج عليه. يعني كقصة حلوة من الواقع المصري. مثل الواقع المصري الحقيقي فعلا يعني جرأة من المخرج وجرأة من الفنانين كلهم والمؤلف. Hver torsdag aften samles en gruppe egyptiske forfattere og intellektuelle på et lille arabisk kaffehus i det centrale Kairo. I aften er forfatteren til Yacoubian-bygningen midtpunktet, for magtfulde kredse i regeringspartiet forsøger at stoppe filmen og hans bog. في 112 واحد من الحزب الوطني ماضيين عريضة عشان يوقفوا الفيلم علشان الشذوذ بيقول لك عشان حماية الأخلاق يعني بتاعتنا. طبعا أنت عارف إن أخلاقنا كويسة قوي وشايف إن لو كتاب المصريين كانوا خدوا مواقف أكثر وضوحا من فترة طويلة كانت مصر اتغيرت بلا جدال. Men der er også kritik fra de intellektuelle. Bogens ubarmhjertige portræt af et par koptiske kristne får en kopter til at feje flint. انت طلعت اعفن صوره لراجل مسيحي في مصر. انت طلع مسيحي قواد ومسيحي بيستغل فرص ومسيحي بيعرف في التريكس. زعلتني رغم احترامي وحبي الشديد ليك. زعلتني منك بشكل غريب. En anden tilhører forsøger at forklare, at ingen går ramt forbi, for alle karaktererne bliver portrætteret usympatisk. الافلام كلها ما فيهاش سيره مسيحي. افلام مصر كلها ما بتجيبش سيره مسيحي. اول ما تجيب سيره مسيحي تطلعه قواد. انت بقى لا هدي اعصابك شويه عشان اتكلم. انت زعلان ليه؟ انا بتكلم في الادب. خلاص؟ الروايه دي هي اللي مسؤول عنها اللي كتبها. ان ما كانش الروائي مشترك في كتابه الفيلم او المسلسل او بتاع هو غير مسؤول عن الفيلم. Ala al-Aswanis bog og den ophidsede debat om den og filmen er blot et af mange symptomer på et nyt og interessant opbrud i den arabiske verden. Gnisterne fyrer omkring, debatten foregår i orkanstyrke i alle mulige sammenhænge, og på sigt vil det også få konsekvenser for Mellemøstens mange autokratiske og totalitære regimer. Egypt is boiling and we are changing, and I believe the situation is no more valid to continue, and I believe real change is on the way. Der er forandringer på vej, men det er for tidligt at sige, hvordan det vil ende. For islam er blevet bedre til at sælge sig selv uden sværet, også til den næste generation. Selv den islamiske klædedragt er blevet mere afslappet. Can you imagine that in another 10, 20, 30 years, maybe there will even be like Islamic bathing suits or something? على فكرة في مايوهات شرعية. She's telling you there are Islamic bathing suits. Yes, we have. اللي هي بتبقى مغطية. Do you have them here? لا ودنا رجعناهم تاني لأن ما كانش عليهم إقبال كتير. But there are limits. There are limits. No. We will never see an Islamic bikini. No.
er meget nemt at gøre den arabiske verden til den store skurk og hele islam til en universel trussel med os i Vesten. Men man skal også huske på, hvad det er for nogle fuldstændig ubegribeligt, dramatiske, mentalt, politiske, sociale og økonomiske jordskælv, den her del af verden er gået igennem i den sidste generation. Der foregår i dag en interessant, kritisk intern debat og dialog internt i de arabiske samfund. Og den sammenholdt med al den informationsteknologi, der nu er til rådighed, som har brudt myndighedernes monopol på at formidle virkeligheden til deres egne befolkninger, alt det kan måske i langt større omfang være det, der bringer frihed og demokrati til den her del af verden, end vestlige kampvogne kan det i Bagdads gader.